U preambuli novog ustava i njegovim odredbama Bošnjaci i muslimani moraju imati ravnopravan položaj sa ostalim autohtonim narodima u Crnoj Gori, a pitanje državnih simbola treba riješiti tako da se izbjegne da vrijeđaju bilo koga. Što se tiče jezika, službeni treba nazvati crnogorski, ali omogućiti da jezik u službenoj upotrebi svi narodi nazovu svojim imenom. Ocijenjeno je na okruglom stolu, što su ga organizovali Forum Bošnjaka muslimana i Centar za bošnjačke studije iz Rožaja. Na okruglom stolu kakvu Crnu Goru želimo, rečeno je da nacrtom teksta novog ustava nije određeno ko je nacionalna manjina, a ko većina. Nema prave zaštite manjinskih prava i sloboda ako se u ustavu ne nabroje manjine i ako se ne implementiraju odredbe male povelje na određeni broj mandata principom neposredne reprezentacije. Šahmanović je kazao da se nada da će crnogorska država znati da cijeni sve ono što su Bošnjaci uradili za nju i da će objektivnim pristupom vratiti Bošnjacima dio onoga što su oni uložili u Crnu Goru. Pod plaštom građanske države krije se majorizacija većinske nacionalne zajednice. Mi nismo protiv koncepta građanske države, ali smo za zaštitu svih naših individualnih kolektivnih prava. Koncept prvog ustava nezavisne Crne Gore treba da se zasniva na zaštiti svih njenih naroda i građana, otuda naš zahtjev da se u ustavu nabroje svi